Mafala ya bwino. Mafala ya kutoma. Ndinati kumusana ashamwali. Bwerani kabva mafala ya bwino aya. Nyang'anisani chithunzithunzi ndipo mubvesese bwino. Nthawe zentse ungabva nyimbo iyi. Ndokoni pa chithunzithunzi chili patsogolo. Chithunzithunzi posi. Mayambidwe ya chilengero. Pakutoma kukhana Mulungu basi. Mulungu alenga dziko pomwe atonga kuti kukhale na cheza, thangwe pakutoma kukhana chidima basi. Mulungu agawanisa masikati na usiku, ninga tili kuona pa chithunzithunzi cha kutoma. Iye agawanisambo madzi ya mikulo na madzi ya mgombe, pomwe na madzi ya mitambo. Mulungu alenga dzuwa kuti litonge masikati, pomwe na mwezi kuti utonge usiku. Tenepayu Mulungu alenga bzinthu bzentsene ndipo ayikha mphamvu yace padzulu pa bzinthudzo. Chithunzithunzi cha chiwiri. Mulungu alewalewa. Chakuwerenga pa chithunzithunzi ichi chimbachemeridwa na chizungu Biblia. Lomweri ndi fala ya Mulungu imbatipfunzisa bzentse bza njira ya Mulungu. Fala ya Mulungu nja chaiyo, ndipo ndi chaiyo chimwechi ndicho unibva mu Biblia lentsene. Chithunzithunzi cha chitatu. Chilengero cha bzinthu bzentse. Mulungu na fala yace alenga bzinthu bzentsene. Mulungu alenga dziko ya pansi, mapiri, magombe, pomwe na mikulo. Khalekhale alenga bzirombo na bzinthu bzentsene bzomwe bzina moyo, ntsomba, mbalame na bzirombo bzinango bzentsene. Chithunzithunzi cha chinayi. Adamu na Eva. Khalekhale Mulungu alenga munthu wakutoma, dzina lace likhali Adamu. Khalekhale Mulungu alengambo mkazi wakutoma akhachemeridwa Eva. Mulungu apasa munthu mphamvu za kutonga bzentse bzomwe akhadalenga iye pa dziko. Iwo akhali ashamwali wa Mulungu ndipo akhalewalewa na Mulungu mu munda mwa Edeni mukakhala iwo. Mulungu akhadawabvumiza kuti adye bzisapu bza miti yentse ya mu munda wa Edeni, sale chisapo cha muti ukhali pakati pa mundayo. Pa chithunzithunzi chili kudzere tili kuona pomwe iwo adasaya kutawira na kutumikira Mulungu mbadya chisapo chikhadaletsidwa iwo. Pa chithunzithunzi cha dzanja la didi tili kuona Mulungu adalanga tani Adamu na Eva mba ayikha kunja kwa munda wa Edeni. Kuchokera ntsiku limwerire bzisapo bzentse bza mu Edeni bzaletsedwa kudyiwa. Terepa
iwo akafunika apate basa kwenekwene kuti akwanise kuona chakudya. Pomwe kuchokera ntsiku imweyo iwo ayamba kubva kuwawa, matenda na kufa. Chithunzithunzi cha chishanu. Kaini na Abeli. Adamu na Eva adakhala na wana awiri akachemeridwa Kaini na Abeli. Nya Kaini akhana njiru na Abeli, ntsiku ibodzi apha m'bale wace. Mulungu apasa nyathwa Kaini na kuphonya kwace, terepa ninga akhadalangambo Adamu na Eva. Ife tentsene ndife wana wa Adamu na Eva, ndipo tinayombo matazo. Matazo yambatigawanisa na Mulungu. Tenepa ife timfunika kutambira nyathwa na thangwe la kuphonya kwathu. Chithunzithunzi cha chitanthatu. Mwadiya ukulu wa Nowa. Yapita magole mazinji, mbumba ya wana wa Adamu idakula. Wanthu amwewo wakhadadzakhalambo na mathangwe ya matazo nya asaya kutumikira Mulungu. Wanthu wentsene wakhadadzongeka na kuphonya kwawo, mpaka kuti Mulungu atonga kuwapfudza na madzi makulu. Kukhana munthu m'bodzi basi akhafuna pomwe akhatumikira Mulungu, dzina lace likhali Nowa. Nowa apaliza thangwe ya chilungamo cha Mulungu m'magole akhakonza mwadiya ukulu. Tsono wanthu alibe kufuna kubvera chidziwiso cha Mulungu, tenepo kuti asiye njira zawo zakuyipa pomwe apulumusidwe mu madzi makulu. Chithunzithunzi cha chinomwe. Madzi makulu. Pomwe mwadiya mkulu wamala kukonziwa, Nowa apinza mkati mwayo mbalame na bzirombo bza mitundu yentsene ninga Mulungu akhadamuwuza. Khalekhale Nowa na mkazi wace na wana wace atatu na akazi wawo apitambo mwadiya, ndipo Mulungu afunga nsuwo. Khalekhale Mulungu atumiza chibvumbi, ayayi, mvula ikulu na madzi mazinji ya michera, ndipo madzi yadzala pa dziko yentse. Tsapano bzikhali bzakunesa kuti munthu aliwentse apulumuke. Nowa na banja lace adapulumuka mkati mwa mwadiya mkulu, koma wanthu wentse kunja kwa mwadiya mkulu ayenderatu na madzi, amiziwa m'madzi. Nowa na banja lace apulumuka thangwe Nowa atawira Mulungu pomwe adamvera. Chithunzithunzi cha chisere. Abramu, Sara na Izaki. Yapita magole mazinji, ndipo wana wa Nowa wakhadakhala madzinza mazinji. Abramu akhali mamuna m'bodzi akhafuna pomwe akhabvera Mulungu. Mulungu amuwuza kuti wana wace wandzakhala madzinza mazinji. Abramu na mkazi wace akhalibe wana, ndipo Abramu atawira Mulungu. Chithunzithunzi ichi chili kulatiza kuti iwo wadadzakhala na mwana m'bodzi, ndipo iwo
wakhadadzakalamba kwenekwene anchemera dzina lace Izaki. Chithunzithunzi cha chipfemba. Mozesi na chakutonga cha Mulungu. Tenepa ninga Mulungu akhadawuza Abrahamu, Izaki akhala na wana azinji. Wana wa Abrahamu wadadzakhala dzinza ikulu imbadziwika na dzina ya Israeli. Mozesi akhalimbo mwana wa dzinza ya Abrahamu pomwe atawira na kubvera Mulungu. Ntsiku ibodzi Mulungu adachemera Mozesi pa phiri, komwe kule adamupasa chakutonga kuti apfunzise wanthu. Chithunzithunzi ichi chili kulatiza Mozesi ali kubuluka pa phiri na chakutonga cha Mulungu chidanembedwa pa minyala miwiri. Mulungu anifuna kuti wanthu wentse atawire pomwe abvere chakutonga chace. Chithunzithunzi cha chikhumi. Bzakutonga khumi. Apa tili kuona bzakutonga bzinango bzomwe Mulungu adapasa Mozesi. Bzomwebzo bzimbatipfunzisa kufuna na kubvera Mulungu wacha iye. Kuyambira padzulu kudzere kwa chithunzithunzi tili kuona kuti tinifunika lini kugodamira kunamata ayayi kupemba chifanikizo, bzifanikizo bza bzirombo na bzinthu bzinango. Tinifunika kuti tipembe na kugodamira Mulungu wacha iye yekha. Pa chithunzithunzi chili patsogolo, baba, mama na wana ali kunamata Mulungu. Wana anfunika kubvera na kulemekeza baba wawo. Pa chithunzithunzi chili pantsi, Mulungu ali kulewa mu chakutonga chace kuti tinifunika lini kupha, tinifunika lini kuchita lufoyi na mkazi wa mthengo ayayi wa winango, penu na mamuna wa mthengo ayayi wa winango, tinifunika lini kuba penu kusirira bzinthu bza winango. Mulungu ali kutikakamiza kuti titeweze bzakutonga bzace. Chithunzithunzi khumi na chibodzi. Ntsembe ya kuchosa matazo. Mulungu asapasa nyathwa kuna wale ambasaya kumvera. Pa nthawe ya Mozesi, munthu angachita matazo akhafunika kuti apase ntsembe ya ntchere ya bira kuna Mulungu. Ntchere ya bira ikhafa pambuto ya munthu wa matazo. Ntchere ya bira ikhalatiza ayayi kuzindikirisa mwana wa Mulungu, Mbuya Jesu Kristu. Jesu abwera kuti afe ninga ntsembe kuna Mulungu thangwe ya wanthu wentsene wa dziko lino. Mulungu akhadatonga kale pakutoma kutumiza Jesu pano pa dziko kuti apulumuse wanthu kwa mphamvu na nyathwa ya matazo na kufa. Tinipfunza pomwe bzinango pa chithunzithunzi chili kutsogolo. Chithunzithunzi khumi na chiwiri. Anju, Maria na Zuze. Tsapano pomwe yakhadapita magole mazinji mbuyo kuchokera pa nthawe ya Mozesi, Jesu adzabadwa. Mulungu
akhadachita kale chipichiro kutumiza mpulumusi. Pa chithunzithunzi cha madzere tilikuona anju ibodzi idabwera kuchokera kudzulu kudzalewalewa na mtsikana m'bodzi akhali dende akhachemeridwa Mariya. Ndipo anju yamuuza Mariya, neye bzimfunika lini kuti ukhale na mantha, undzabala mwana anzachemeridwa Jesu. Iye andzakhala mkulu pomwe anzachemeridwa mwana wa Mulungu wakudzuludi. Mzimu wakuchena undzabwera pa dzulu pako, ndipo mphamvu ya Mulungu indzakufunikira. Anju yaonekambo kuna Zuze pa nthawe ikhalota iye. Anju alewa, Zuze, neye bzimfunika lini kuti ukhale na mantha kutenga Mariya ninga mkazi wako. Iye andzakhala na mwana ndipo unzampasa dzina la Jesu, thangwe iye ali kubwera kudzapulumusa wanthu ku matazo. Dzina lakuti Jesu imbalewa mpulumusi. Chithunzithunzi 13. Kubadwa kwa Jesu. Zuze na Mariya adanyamuka ulendo mpaka mzinda m'bodzi ukachemeridwa Belemu. Ipo iwo akhali mu mzinda omweyo, Mariya abala mwana wa mamuna ndipo amwikha mu chidyero cha bzifuwo, thangwe komwe kule kukhalibe mbuto kuti iwo akhale. Usiku bomwe bule anju ibodzi yaonekera kuna anyakabusa winango wa mabira akhali pafupi na pomwe pale. Anju yafotokoza kuna anyakabusa thangwe ya kubadwa kwa Jesu ku Belemu. Anju zizinji zaoneka kudzulu, zikhayimba pomwe zikhapasa chisimbo, zikhasimba na kutenda Mulungu. Ndipo anyakabusa wale aenda mdzinda kuti akaone Jesu mpulumusi. Chithunzithunzi 14. Jesu ninga Misiri. Jesu akhakula pomwe nkhombo ya Mulungu ikhali pa dzulu pache. Pa chithunzithunzi cha madzere tilikuona Jesu ndipo adapfitsa kukwana magole 12 ya msinkhu. Iye akhalewalewa fala ya Mulungu na atongi wa anyakunamata wa ku Israeli. Iye akhapfa ndipo akhabvunzisa. Iwo akhadabwa na kudziwa kukulu kwa Jesu pa bzinthu bza Mulungu. Pa chithunzithunzi cha chiwiri, Jesu apfitsa mtsinkhu wa mamuna mkulu mbafunzitsa mbumba fala ya Mulungu. Wanthu winango atawira mapfunziso yace pomwe amvera, koma winango alibe kumtawira ndipo akhawenga Jesu. Chithunzithunzi 15. Bzinthu bza kudabwisa bza kuchitiwa na Jesu. Chithunzithunzi ichi chili kuonesa mphamvu ikulu ya Mulungu Baba adapasa Jesu kuti achite bzinthu bza kudabwisa. Pa chithunzithunzi cha kumadzere, Jesu akhuya mamuna m'bodzi akhali zimola chibadwiromo. Tenepayu mamuna uyu alapidwa. Pa chithunzithunzi cha pakati, Jesu
alikulamusa mwana m'bodzi akhadafa, ipo ababace akhali pamwepo. Pa chithunzithunzi chakumadidi, Yesu alikufamba padzulu pa madzi, akhayenda komwe kukhali anyakupfunza wace omwe akhali mwadiya. Mbuya Yesu achita pomwe bzinthu bzakudabwisa bzizinji ninga ibzi, kulatiza kuti iye akhali mwana wa Mulungu cha iye. Chithunzithunzi 16. Yesu m'mavuto. Thimu ikulu ikhatewera Yesu. Iye akhakonza atenda pomwe akhapfunzisa njira ya Mulungu. Yesu abwera kudzapulumusa anyakutaza na wentse omwe akhadatayika. Pamwepa wanthu wazinji wakhawenga Yesu, makamaka pomwe iye akhalewalewa thangwe ya matazo yomwe akhachita iwo. Akuluakulu wa utongi na wa anyakunamata akhatawira lini kuti iye akhali mwana wa Mulungu. Tenepo ammanga, alewa bzakunama thangwe lace pomwe ammenya. Achikunda amvazika ntsinga msolo ya minga msolo mwace, ipo akhammenya. Napo tenepo Yesu alibe kubzikhotchera. Iye akhadziwa kuti bzinthu ibzo bzentsenezo bzikhafunika kuti bzichitike. Yesu abvumiza wanthu wakuipa ampasi mabvuto pomwe amuphe. Yesu akhadziwa kuti akhadabwera kuti afe ninga nsembe kuna Mulungu. Tenepoyo Yesu atambira nyathwa thangwe ya matazo ya wanthu wentsene. Chithunzithunzi 19. Imfa ya Yesu pa mtanda. Mbuya Yesu akhomeridwa pa mtanda m'bodzi wa muti wakuuma. Yambe na yambe iwo adayikha mtanda pakhadakumba iwo, mbamkhomera pamwepo, adamanikidwa pamwepo mpaka kufa. Pambuto imweyo akhomeriwambo magananga mawiri, m'bodzi ku chipande cha dzere, unango ku chipande cha didi cha Yesu. Ukhali nsambo nyengo imweyire, kupha na ukali tenepa magananga. Napo tenepo Yesu alibe kuchita bzinthu bzakuipa ayayi kuphonya. Iye abwera kuti akhale nsembe yakulipa mtengo wa matazo ya wanthu wentsene. Ife tentsene ndife wanthu wa matazo, pomwe tikhafunika kufa thangwe ya matazo yathu. Indedi Yesu atambira nyathwa zathu. Napo tenepo tingabweka kulongosola kuti ndife wanthu wa matazo, pomwe tingachimina chaibzo bzakuphonya bzathu, Mulungu antilekerera pomwe antilombola pa matazo yentsene. Tawirani Mbuya Yesu Kristu mundzapulumusidwa. Chithunzithunzi 10. Kulamuka ku imfa. Anyamadula nthaka awengi wa Yesu akhakumbuka kuti na kummanika pa mtanda anikwanisa kumpfudzadi, napo bzilibe kuchitika tenepoyo. Pomwe Yesu adafa pa mtanda, axamwali wace ayikha thupi lace mthenje mphako pa mwala ukulu, adaziwa mphako imweyo na chimwala chikulu. Akuluakulu wa utongi akakamiza achikunda kuti aonere thenje lire.
Zapita ntsiku ziwiri, pa ntsiku yachitatu Yesu alamuka ku imfa. Pomwe akazi anango ayenda kuthenje, agumana chimwala chire chikhadafundusidwa pa mphako, Yesu akhalilini mwemo. Apo maanju mawiri aonekera pomwe auza akazi kuti Yesu akhali na moyo. Iye alilini pano, alewa maanju. Iye walamuka ku imfa. Ndipo adalamuka mu imfa, tere Yesu alatiza padecha kuti akhali pomwe ndiye mwana wa Mulungu. Yesu na lero lino ali na moyo, pomwe ana mphamvu ikulu kuposa Satana na imfa. Chithunzithunzi 10 na chipfemba. Tome atawira. Pomwe Yesu adalamuka mu imfa, aoneka na ashamwali wace azinji, amwewo adalewalewa pomwe adadya naye. Nyakupfunza m'bodzi wa Yesu, Tome, akhakwanisa lini kutawira kuti Yesu akhadalamukadi mu imfa na kuti akhali pomwe na moyo. Iye alewa, ndikasaya kuona mule mudapita bzikhomerero bzakukhomerera na kukhuya bzilonda bzace, ine nintawira lini. Tiri kuona pa chithunzithunzi kuti Yesu adayenda kalatiza Tome bzilonda bzace. Tenepa Tome alibe kuyenderera na kusaya kutawira. Adzigwesa pa minyendo ya Yesu pomwe amuuza, Mbuya wangu na Mulungu wangu. Tenepo Yesu amuuza, Tome, iwe wanditawira thangwe wandiona. Mbakondwe wale alibe kundiona pomwe anditawira. Chithunzithunzi 20. Kudzusiwa kwa Yesu. Yesu aoneka kuna wanthu azinji mu makhumanayi ya ntsiku patsogolo pakulamuka mu imfa. Wanthu azinji adabona kuti akhali wa moyo. Tsapano Yesu akumbuka kubwerera kwa Baba wace kudzulu na kuti akhadamaliza basa akhadabwera kachita. Ndipo Yesu auza anyakupfunza kuti agawe kudziwisa mafala yabwino kuna anthu wentsene. Anyakupfunza akhanyang'anisa mitambo pomwe Yesu adaguduka kuchokera pa dziko lapansi lino kuyenda kudzulu. Anju ziwiri zikhana bzakuvala bzakuchena zaonekera pomwepo, zalewa kuti ntsiku ibodzi Yesu andzabwerera pomwe pa dziko lapansi na chiyezezo chibodzibodzi ninga adamuona pa kuguduka kwace. Mpaka kupfitsa ntsiku imweyo, Yesu anifunika kuti akhale kudzulu. Iye ali kukonza mbuto ibodzi yomwe indzakhala wentsene omwe ambantawira na kumvera. Muli kukumbukanyi imwepo? Mumbantawira na kumvera Yesu? Mudakonzeka kuti mugumane naye angabwerera? Chithunzithunzi 21. Mtanda. Mbationeni tsapano lino, thangweranyi Yesu akhafunika kuti afe pa mtanda. Yesu afa kuti apulumuse anyamatazo munyathwa. Imwepo munkumbuka, mulopa wa Yesu Kristu, mwana wa Mulungu, umbatichosera khaindi yentsene ya matazo. Yesu akanati chipo kutaza.
mbwenye iye afa kuti apfudze matazo yambatigawa yambachita malire ife na Mulungu. Mtanda umbatikumbukisa kuti Jesu ndi ntchere yabira yakuchena ya Mulungu idayikhiwa nsembe thangwe yathu. Ife tingantawira Jesu pomwe tingachimina na kubweka matazo yathu, Mulungu Baba ambatipasa chirekero. Jesu ambatichita wana wa Mulungu. Iye abwera kudzakonza patswa kubvana kwathu na Mulungu. Bzithunzithunzi bziri kutsogolo bzintithandiza kubvesa bwino kuti bzimbalewanyi mtawiri wa Kristu. Chithunzithunzi makumawiri na chiwiri. Njira ziwiri. Jesu atipfunzisa kuti moyo ndendende na njira ziwiri. Ife tentsene ndipo tidabaliwa takhala mu njira ibodzi ikulu ayayi ina khwankhwa likulu, ndiyo njira ya matazo imbenda kumphako ya moto. Ife tentsene ndife anyakutaza thangwe ndife wana wa Adamu. Mbwenye tingakwanisa kutonga kuleka kutewera njira imweyi na kupita mu njira inango, napo ndi njira ya kupsindiza imbatiyendesa kuna Mulungu kudzulu. Munthu m'bodzi penu angatawira Jesu na kuntewera antambira moyo wa kukhaliratu muyaya. Kuna wale anisankhula njira ya kupsindiza, chipo anzatongiwa lini thangwe ya matazo. Iwe ndiwe unsankhula penu watonga kutewera Jesu, lewalewa na Mulungu pakupemba tenepa: Baba Mulungu, ine ndiri kubweka kuti ndine munthu wa matazo. Ndikutawira kuti Jesu afa pa mtanda mwakulipa mtengo wa matazo yangu. Ndipaseni chirekero, chenesani mtima wangu, ndichiteni m'bodzi wa mbumba yanu. Ine ndiri kufuna kutewera njira ya Jesu, ndipo mbuyo mwakufa kwangu ndinifuna kukhala namwe kudzulu. Tatenda Baba Mulungu. Penu iwe watawiradi na kupemba kuna Mulungu ningatenepa, unipita mu njira ya kupsindiza, ndiyo njira ya mverano na Mulungu. Chithunzithunzi makumawiri na chitatu. Wana wa Mulungu. Jesu ambatambira munthu aliwentse, dzinza lililentse, na wanthu wakalewedwe kalikentse. Wentsene wale antawira Jesu ambachemeriwa wana wa Mulungu. Iwo ali mu njira ya kupsindiza imbenda kuna Baba Mulungu, ndipo ambakhala ninga ubale wa banja libodzi, wentsene ambakhala ubodzi mwakubverana na Jesu Kristu. Chithunzithunzi makumawiri na chinayi. Kubaliwa patswa. Pomwe Jesu akhali pano pa dziko, adapfunzisa mamuna m'bodzi nyakupemba akachemeriwa Nikodemu, pomwe iye adabwera kuna Jesu na usiku kuti apfunzisiwe bzinango thangwe ya fala ya Mulungu. Jesu amuza Nikodemu kuti wale anifuna kupita mu dzinza ya Mulungu, bzinfunika kuti akhale na moyo watsapano ninga kubaliwa patswa. Ife tekha tinkwanisa lini kubzisandusa? Ndipo mzimu wakuchena wa Mulungu umbatipasa moyo watsapano pomwe iwe ungakumbuka kutawira na kubvera Jesu. Ndipo tinsanduliziwa kukhala munthu watsopano, mwana wa Mulungu.
Chithunzithunzi makumi awiri na chishanu. Kubwera kwa mzimu wakuchena. Wanthu awa ndiwo anyakupfunza wa Jesu. Ipo Jesu akhanati kubwerera kudzulu, iye apasa chipichiro na kulewa kuti anitumiza mzimu wace wakuchena kuna wentsene wale animutawira. Patsogolo pa ntsiku 10 kuchokera pa ntsiku idabwerera Jesu kudzulu, apfunzisi awa akhali pa mkonkhano kumbuto ibodzi. Mchivulumukira mzimu wakuchena wa Mulungu wabwera, iwo adzala na mphamvu ninga Jesu akhadapasa chipichiro. Wanthu awa atambira luso ayayi nzeru na kudziwa kuti alewelewe kalewedwe katsopano na kulewenga kuna nango thangwi ya bzinthu bzakudabwisa bzikhadachitira Mulungu. Mzimu wakuchena wa Mulungu ambakhala mwawentse wale ambatawira na kutewera Jesu. Mzimu wakuchena ambatipfunzisa makhalidwe ya kufuna Jesu na kumvera. Chithunzithunzi makumi awiri na chitanthatu. Kufamba mucheza. Munthu akanati kutawira Jesu ambakhala ninga munthu uyu wapa chithunzithunzi cha madzere. Ambafamba mundima. Munthu mweyi ambasuntha bzinthu kazinji pomwe ambagwa mu matazo thangwi alibe cheza cha kumulondoza. Napo tenepo tingankhulupirira mbuya Jesu, ndife ninga munthu ambafamba munjira ya kupsindiza na masikati. Jesu alewa, ine ndine cheza cha padziko ya pansi. Ule aninditewera amfamba lini mundima. Mulungu ambapasa mzimu wace wakuchena kuti athandize na kupfunzisa wentsene ambatawira njira yace ya moyo. Chithunzithunzi makumi awiri na chinomwe. Kubvera fala ya Mulungu. Ule ambatawira Jesu Kristu ndi munthu wa kulengedwa patswa ndipo ambabvera fala ya Mulungu. Iye ndi munthu wakutenda thangwe Mulungu adamulekerera matazo yace. Ule ambatawira Jesu ambamenyana lini ayayi chiphiringu, ambaba lini, ambapembambo lini chifanikizo, milungu inango penu mizimu. Mzimu wakuchena umbapasa mphamvu kuna mtawiri wa Kristu kuti apambuke mukuphonya, kuti achite bzinthu bzabwino. Chithunzithunzi makumi awiri na chisere. Banja ya atawiri wa Kristu. Nyang'anisani banja iyi ili kufamba munjira ya Mulungu. Mamuna uyu analufoi na nkazace wapabanja, nkazimbo ambalemekeza bayace ninga imbakakamiza fala ya Mulungu. Iwo ambalimbisana ntima ndipo ambapfunzisa wana wawo kufuna Mulungu pomwe na kupfunza fala yace kuti amubvere. Banja ya atawiri wa Kristu imbafunika kupemba Mulungu na kumphatira basa Mulungu pabodzi. Chithunzithunzi makumi awiri na chifemba. Funani wale ambakuwengani. Jesu apfunzisa anyakupfunza wace kuti afune wanthu wentse pomwe na walembo ambawenga. Timfunika kuthandiza munthu aliyense wakusauka ayayi anyakufunadi chithandizo
pomwe na walembo wa madzinza yanango. Yesu afokotoza chidape chibodzi cha munthu m'bodzi adakhunkhundiwa, ayayi adamenyiwa, pomwe adaberiwa bzinthu bzace na magananga. Mamuna m'bodzi wa dzinza linango agumana munthu wakupwetekiwa ule akhali khunkhununu pantsi, wadzalidwa na ntsisi, ndipo amukhongodzwa thangwe akhafunade chithandizo, ndipo alibe kukumbira mtengo uliwentse kuti alipidwe thangwe ya chithandizo. Yesu alewa kuti ife tinifunika kuchitambo bzinthu bzabwino ninga ibzi. Chithunzithunzi makumi atatu. Yesu ana mphamvu ikulu. Amuna awa ali kupfudza na moto bzifanikiso na bzithumwa. Pomwe akhanati kutawira Yesu, iwo akhatawira bzinthu bzimwedzo. Napo anyakutawira Khristu asafunika kuti apfudze bzinthu bzense bza Satani na bziwanda bzace. Mbuya Yesu ana mphamvu ikulu kuposa Satani na bziwanda bzace bzakuyipa, bzifanikiso na ufiti. Ife ndife anyakutawira wa Khristu, ndipo tinfunika lini nenene kukhala na mantha na Satani. Bzomwe tinifunika kuchita inde kukumbira Mulungu kuti atithandize, atikoye na kutikhotchera. Chithunzithunzi makumi atatu na chibodzi. Kuthamangisa mizimu ya kuyipa. Pa chithunzithunzi ichi munikwanisa kuona mamuna m'bodzi akhana mizimu ya kuyipa. Pakhalibe bzingwe, ayayi unyolo ukhakwanisa kummanga thangwe bzimizimu bzakuyipabzo mkati mwace bzikhali bzakulimba kwenekwene. Napo tenepo Yesu atonga kuti bzimizimu bzakuyipabzo bzichoke mwa munthu ule, ndipo bzomwebzo bzidachoka. Bzidabvera Yesu thangwe Yesu ana mphamvu ikulu kuposa Satana na bziwanda bzace. Mamuna uyu alombolidwa kwa bzimizimu bzakuyipa bzire, ndipo pa nthawe imweyo ayenda kafokotoza kuna axamwali ace bzire bzikhadamuchitira Yesu. Yesu ana mphamvu ikulu kuposa Satana na bzimizimu bzakuyipa bzace, ndipo bzentsenebzo bzimbamubvera. Iwe ndiwe unsankhula. Mungakhala muli kukanganisidwa na mizimu ya kuyipa, munfunika kuti mukumbire atawiri wa Khristu kuti anamate thangwe yanu kuna Mulungu mu dzina ya Mbuya Yesu Khristu, kuti athamangise mizimu imweyo ndipo isaye kubwerera pomwe. Mungatawira, mizimuyo indzachokadi. Yesu ana mphamvu ya kulombola munthu aliwentse omwe ali kuvutika ayayi kutsautsika na Satani. Chithunzithunzi makumi atatu na chiwiri. Kutewera Yesu. Chithunzithunzi ichi chili kulatiza anyakutawira wa Khristu ali kuonana nkhope na nkhope na chinyengo kuti asiye kutewera Yesu. Satana anifuna kuti ife tiyebwe Mulungu, kuti tikumbuke kobiri, bzakubvala, kumwa fodya na bzakumwa bzakuledzeresa na bzinthu bzinango ninga bzimwebzi. Satana ambatiuza kuti bzinthu bzimwebzi bzintipasa ufulu na kukondwa, napo tenepo Satana ndi wakunama, ndipo ambachita bzentse kuti atipfudze. Mulungu ambalewa pa fala yace.
vumani kutongiwa na Mulungu, mupingize Satani, iye anzakuthawani. Mulungu ndi baba wathu wakudzulu. Iye ambadziwa nthamu na kusaya kwathu, ndipo iye atipasa chipichiro cha kutipasa bzentse bzomwe tinimukumbira. Tingakhulupira Mulungu na kubvera mwana wace Yesu, apo tinzakhala na mphamvu ya Mulungu pa nthawe zakunesa. Chithunzithunzi 33. Tingagwa m'matazo. Ntsiku ibodzi Yesu afokotoza chidapi ichi. Mulumbwana m'bodzi adachoka kumuyi kwawo, adaguduka kuyenda kachita bzinthu bzakuphonyeka. Iye adadzonga kubiri yentse ikhadapasiwa iye na baba wace na bzinthu bzakuphonya. Pomwe idamala kubiri yentse, dziko imweire yadzakhala na njala ikulu. Mulumbwana uyu adzasauka kwenekwene ndipo akhakhala na njala. Iye adzachimina thangwe ya bzinthu bzikhadachita iye, adzabwerera kumuyi kwa baba wace ndipo akumbira chirekero. Thangwe baba ace akhamufuna kwenekwene, atambira pomwe mwana wace kumuyi kwace. Chidapi ichi chilikulatiza kuti tingagwa mumatazo, tinkwanisa kubweka ayayi kulongosola matazo yathu. Tingakunguladi ayayi kuchimina, Mulungu anzatirekera. Chithunzithunzi 34. Matenda. Mamuna na nkazi pa chithunzithunzi ichi agumana na mphicha. M'bodzi wa ubale wawo wagwadiridwa na matenda makulu. Kodi mbumba ya Mulungu inifunika kuchita chiyani ingakhala na matenda? Iwo anifunika kuti anamate kuna mbuya na kutawira kuti iye anichita bzabwino kuna iwo. Mulungu anikwanisa kulapa matenda yaliyentse, pomwe anikwanisa kuthandiza mtenda kugumana mankhwala yomwe yankwanisa kupoza. Mulungu ambafuna wana wace na tenepa ambaona bzentse bzomwe bzimbachitika. Tenepo ambatikhalira pa bzire bzimbachita Satana. Na thangwe imweyo tinifunika lini kukhala na mantha ya Satana, koma tinifunika kukhulupira Yesu kuti atilondoze na kutisunga. Yesu ambakhala nafe, iye atipasa mdereko pa nthawe yakunesa. Chithunzithunzi 35. Imfa. Ife tentsene timbadziwa kuti ntsiku ibodzi tinzafa. Kodi ndi chiyani chinzachitika kutsogolo kwa imfa? Uko nyakutawira wa Kristu angafa, mzimu wace umbayenda kuna Yesu Kristu. Fala ya Mulungu imbatipfunzisa bzimwebzi. Ashamwali wa munthu ule adafa, amfunika lini kusunama ninga munthu nyatsoka. Anyakutawira Kristu amfunika lini kukhala na mantha ya imfa, thangwe tindziwa kuti Mulungu ambatifuna ndipo kuti adatipulumusa kumatazo. Nangwesa wale ambatawira lini Yesu, kulibe chikhulupiriro chakukhala na Mulungu mbuyo mwa imfa. Nya iwo aniyenda kumbuto ya nyathwa imbachemeridwa dindi ya moto. Kodi iwe unzenda kuponi ungadzafa?
Chithunzithunzi makumi atatu na chitanthatu. Thupi ya Kristu. Pano tili kuona bziwalo bzakusiyana bza mthupi la munthu. Chiwalo chibodzi na chibodzi china basa yace. Maso yambaona, makutu yambabva, ndipo mulomo umbadya na kulewalewa. Bziwalo bzentse bza mthupi bzimbaphata basa pabodzi. Chiwalo chibodzi chingaduwala ayayi kuvutika, thupi yentsene imbabonera. Fala ya Mulungu imbatipfunzisa kuti anyakutawira wa Kristu amfunika kuphata basa pabodzi ninga bziwalo bza mthupi mwathu. Jesu ndi nsolo wa thupi. Mulungu anabasa kuna m'bodzi na m'bodzi wa ife ninga kunamata kufokotoza bza Jesu, kupfunzisa fala ya Mulungu, kuimba na chisimbo, kudzala, kuphika. Munthu aliwentse ambachita basa yace kuna Mbuya Jesu kuti athandize kulimbisa thupi ya Kristu. Anyakutawira Kristu amfunika kufunana na kuphata basa pabodzi, ayayi tingasaya kuchita bzomwebzo na ngwesa thupi ya Kristu imbonera. Chithunzithunzi makumi atatu na chinomwe. Mverano wa anyakutawira Kristu. Anyakutawira Kristu amfunika kukhala pabodzi m'makonkhano kazinji kentse kuti anamate Mulungu pabodzi. Amfunika kufunza fala ya Mulungu, kuimba bzimbo bza chisimbo na kupemba Mulungu. Amfunikambo kupasa moni kuna basa ya Mulungu. Mbuya ambatiweruzambo kuti tukumbuke kufa kwa Jesu na thangwe lathu. Pa chithunzithunzi ichi tili kuona anyakutawira wa Kristu ali kugawirana pabodzi nkate na chakumwa cha chisapu cha vinyu. Nkate umbatikumbukirisa thupi ya Jesu idagwatiwa pa ntanda thangwe lathu. Chakumwa cha vinyu chimbatikumbukirisa mulopa wace udatayika kuti utisambike matazo na kutipasa mverano na Mulungu. Timfunika kukumbukira imfa ya Jesu thangwe lathu kuti timufune na mtima wathu wentse. Chithunzithunzi makumi atatu na chisere. Jesu anibwerera patswa. Pa nthawe ya kundendemera idayikhidwa na Mulungu, Jesu anibwerera patswa mchivulumukira kuchokera kudzulu mpaka pantsi pano ninga chipichiro chace. Iye andzabwera katenga wentsene wale omwe adatawiradi Kristu mbumba ya Mulungu. Mbuya Jesu andzachiza mbumba yentsene ya Mulungu ikhadafa kale. Mbali ya mbumba imweyo ya Mulungu indzagumanika na moyo pantsi pano, indzatengiwambo mpaka kudzulu komwe andzakhaliratu na Jesu muyaya. Wale wentsene omwe ambatawira lini pomwe ambabvera lini Jesu andzasala pantsi pano pomwe andzapasidwa nyathwa ikulu pa kutongidwa na Mulungu. Tindziwa lini ntsiku ya kubwerera kwa Jesu, ndipopa timfunika kukhala wakukonzeka nthawe zentsene pomwe tichindikira. Mudakonzeka kuti mugumane na Jesu, iye angabwerera lero? Chithunzithunzi makumi atatu na chipfemba. Kubala chisapo.
tenepoyo ninga muti wa bzisapo pa chithunzithunzi ichi uli kubala bzisapo, nyakutawira Khristu ambabala chisapo cha mzimu wa kuchena. Jesu adalewa, ine ndine muti wa bzisapo bza vinyu, imwepo ndimwe mithambi. Mungakhala muna ine na inembo ndingakhala muna imwe, mundzabala bzisapo bzizinji. Mungasaya kukhala na ine, munikwanisa lini kuchita chinthu. Pomwepo munthu aliwentse ansaya kukhala muna ine, andzatayidwa kunja ninga mthambi, pomwe andzauma ndipo andzalokotidwa na kuikhidwa pa moto ndipo andzapsa. Mzimu wa kuchena umbakhala pomwe umbaphata basa mkati mwa mtima kuti ubale bzisapo ninga lufoyi, kukondwa, kukomedwa, mderekho, kulimbika, kukoma mtima, kuchita bzabwino, kukhulupirika, kubzichetsa, kubziphata. Mithambi ya muti ingasaya kubala bzisapo, indzagwatidwa, indzafa, pomwe indzayikhidwa pa moto. Anyakutawira Khristu amfunika kubala bzisapo bzizinji bza mitundu imweyi tili kulewayi ninga lufoyi na inango. Thangwira ibzo tinipasa mbiri na chilemekezo Baba wathu wakufunika wakudzulu. Chithunzithunzi makumi anayi. Kufokotoza mafala ya bwino kuna anango. Jesu alikukakamiza kuti anyakutawira Khristu amfunika kutenga mafala ya bwino ya chipulumuso kuna wanthu wentsene tenepoyo kuti wanthu azinji akwanise kupulumuka mu matazo na kumoto. Chithunzithunzi ichi chilikulatiza nyakutawira m'bodzi wa Khristu alikuvera Jesu na kufokotoza kuna anango thangwe la Jesu. Jesu afa pa ntanda, tsono adachira papswa kuchokera ku imfa kuti tipulumusidwe ku matazo pomwe na ku imfa. Mzimu wa kuchena wa Mulungu umbatithandiza kuti tifokotoze thangwe la Jesu Khristu. Tsapano imwe munkwanisa kuzimbula kuna ashamwali wanu bzire bzomwe mwapfunza imwe mu bzithunzithunzi bziri mu matsamba aya.